Ahee, karhi mina Ntsako Nature. Please like, subscribe, hit the bell icon so that they are alerted if you make a new upload. Loko ri i new ka channel leyiwa, loko ri khale ki famba na mina, subscribe-eni. Stay tuned to this video hi ku ni ta va ni kha ni khavara ti-topic to hlayanyana ta sweswi endlekaka music wa Xitsonga. Ya ni vone Sho Majozi na Russian Army va humesa music video lowa wa Majoy. Ku track leri remixiwini nyana rapa ya tsakisa remix liya. Kombela mi ya vona music video leyi ka channel ya Sho Majozi. I'm sure na yena ta appreciate support ya wena. Loko ni dena ku cheka ku 39k wa ti-views, at least yi nghena ka 50k wa ti-views. Ku la hi vona murapa a hlangana na ti-king to ba ti-remix ma Russian Army khale kha hi va favor va cinisa ngopfu malembe ndzhaku, and va humese yin'wana ya Bass B. Loko mo yi search kwala ka channel tin'wana mi ta yi kuma track ya kona. So yeah, moving on, when a CD cover ya Mr Post, CD cover leya it tells a story. Yo album xitulu xa le ximatsini, xikhomela xa machina xikhomela xa machina ku va ri hi Ben Mayengani. A ni va ri Mr Posta ku le album yi ta promote hi mani leya ya April yi promote hi Damba Vakhegula. So hi ta vona leswi swi ta promote mara xikhomela xa machayina na xitulu xa le ximatsini na Manyangatsi. Ni rhandza na rivala track 6. How can I forget feud ya Manyangatsi na Mr Post? Ku ri loko Manyangatsi a posta ka Facebook ku vheta ku tsariwa hi track 6 Manyangatsi. Hi ta twa Mr Post xa yi phama njhani beef. So yeah, van'wana va va criticize ku artist ya straight ba track ta 10 without remix. Ni nge vuli ku i mani ba track ta 10 ku pfumala remix, mara vanhu va criticize va ri album fane yi pfumala ti-remix hikuva track ta 10 hinkwato. So yeah, hi ta twa ku what Mr Post has for us in store. So moving on, ni vone ti-video to hlayanyana ta Ben Mayengani kha va vula hi mana a kha vumelela track ra Dilika Ntshava. Dilika Ntshava na va Skiza Boys. Hi ta twa ku ri njhani track leriwa. Swin'wana ni dye na misisi ku nghene December sweswi ni dye na misisi. So yeah, hi ta twa ku ri ta twa hi ti 11. I'm sure next week. Yeah, ta twa ku ri khomele yini va Skiza Boys. Na ni nga rivali last but not least Chris Rangani the producer, album ya 15 ku ri 15 years in the game. Yeah, Pfumalo Limpopo. Yeah, ku ri this album vanhu mo tala va yi rhandza, mara ku na few va yi criticize, mara a rhandzi vanhu vo tala va yi rhandza. Ni lexi xikolo ku wena i titwa njhani yona, hi ku vanhu van'wana va titwa njhani yona. Track ra Limpopo Poison ra Mpfumalo Limpopo Zanu ku Limpopo Poison twa ri ni bela. Chris Rangani made an effort ku ri album at least yi kota ku nyanyula vanhu, hambileswi vanhu a va lava ku va na Ben Mayengani. Hi ta mi twini album, a hi sapoteni Chris Rangani hambileswi va vulaka ku ri a kume a new hobby. Ku ri
lembe na lembe plus rhangano byela ku ri a tshiki music, tshiki ku yimbelela, a swi tika to producing. Mara na lembe na lembe plus rhangani nghena studio, yimbelela, hi twa ti-track. A ni va ri i hosi Prince Rhangani, hosi yata. So swa Ximatsatsa number 36 ni nge vulavuli swona hi ku a ni se xi download-a, a ni se xi yingisela, so ni nge vulavuli nchumu hi xona. Mara ni vone kun'wana va tsala ku Ximatsatsa number 36 a xi enough, na ku before na Dr. Manflow kwalaya ka Ximatsatsa number 36. Ya se ni zamini ku summarize as much as I can ku ri mi ta kota ku ni kuma mahungu yo tala ka a short video. So kombela mi subscribe channel yi kula ya mahlweni kumbe na hina hi nga kuma monetary. Thank you.